itibar alın. Ana indi Şerpene. şerpe yok. Var. Hava. Bir de muhamandan gitemiz. Tacir sabır. Buradan bir yoklanmaz silerim bilesiler. Kamil Bağ. Vezir Rüstem. Sınıftaşımız şiilatından konu. İbrahim Öpşerek. Onun için baralarımızdan Kur'an Bağ. Kıtlı Murat'ı Ahmet. Buradan sen beni bilesiler. Onun için Kuryazıp Kur'an var. Beni aziz dostum. Maksimuma ait. Şakir Mahsun. Hemen bilemiz onu. İbrahim'im Şerif. Şakir'im Mahsun. Mahsım. Tencep Kamil. Ana Seydip Beriye. bir araya gelip Nezarım Reyimboy. Reyimboy. Kodu. Palvanın kod. Palvanın kodu. Seydip Beriyen. Ana. Dört ev ötsek benim cuğurum Mekke'nin Kamaz. Mekke'nin Kamaz. Ana Gevde Nezer Nezer Şerifler klası nerede koku? Saray bana saray bir. Matkerim Kamaz aytmadı ku, Matkerim Kamaz. Ayttı. Ne kalk gitti? Kim kaldı? Şu adamların Suat'ın kalk gitti. Aytıldı ku. Karşıma atayım. şu adamların hatiresini yodlab bir duayı Fatiha kılasız. Kur'an'ı ayetleri okup şular bizlerden umidvar ola. Umidvar. Çoktur. İnşallah. O katlı olsun kıldılar. Başka iş eden bu muydu? Amin. Amin. Şu hanadan sahibi kılıp odayan insanları, şükranalarını dergahlarında kabul edip anadanlarına Allah faizi bereket atar kılır. Ömürlerini uzak et ki rızkı rızklarını ferman mertebelerini ulu kılır. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Teberakellezî biyedikel mulku ve huve alâ kulli şeyin kadîr. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ehsanu emela. Ve huvel azîzul gafûr. Ellezî halaka seb'e semavatin tibâka. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وآتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها فلم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فأسروا قولهم وجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولو قد كذب الذين من قبلكم فكيف كان نكر أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبل ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه هو الكفور أفمن يمكب آم وجهه أخطأ من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كافروا قيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أخلقني الله ومن معي إبراهيم فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين سبحان ربك رب عما يصفون وسلام على المرسلين
Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbena ighfir lana ve li'ihwanina allazina sabaquna bil iman. Ve la tec'al fi kulubina gillan lillezina amanu. Rabbena inneke ra'ufur rahim. Rabbena hab lana min azvacina ve zurriyatina kurrata ayyun ve'al lil muttakina imama. Allah subhanahu wa ta'ala'ya müstelaat kılınan Tebareke Mülk suresinden hasıl sağlarına evvelen barik alem serveri kainat Habibimiz, şefaatçimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem rüketlerine başlayalım. Aklı, aile ezalarının, aklı beklerinin, sahabe-i ikram, sahabe-i meşayikler, birizin ötken peygamberler, ölüya, enbiya, pir, ustadır. El ötken mümin-i müminat, müslüm-i müslümatlarının. Bu cemaatta oturanlardan ötken ata evlad, ene evlad ötkenlerinin. Sahibi hanadan, sahibalarından ötken ata evlad, ene evlad 7'den 70 gün ötkenler. Xüsusən yana aytılgan, azalgan hemme sınıfdaşlarımızın, kızlar, oğul balalar hemmesinin ilahim yatkı Ustazlarımız okutkan. ustazlarımızın ülkelerinin caylarını Allah şahsı cennet kıllar. Ruhlarını şad ahiretlerine abat, sorak sağlarını alsan namayı emellerinin on tarafından verip cennetin evlerden koyar. Hakan zürriyat yakınlarına uzak ömür gençlerle verip iki dünya saadetini Allah müşerref eyler. Tesbihar, ticaret işlerinize Allah bereket versin. Keselleriniz bize şifayı kamil atabilir. Seferci üyeleri seferlerini Allah bir hatar kılıp, sağ salamet gelişlerinden akbar rahmanı olmayı. İyilimizin, yurtumuzun tışlıkını vereyim. Bir brava bulgan meyri akıbetem Allah ziyara kılar. Hazırdan da aman ahırdan da nuru gelheri imandan ayırmayın. Rabbena atena fid dünya hasene. Fil ahirete hasenete ve qina azabennar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahibihi ecmaîn. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Şu birader aziz dostumuzun ömürlerini Allah uzak etip, rızkını uzakını, paravan mertebelerini ulu kılıp, kılıp oturan şükürlerini dergahında kabul ettirip, indiki doğulan günlerinin köpsünü görmekle müyesser etip, şu 80, 90, 100 yaşlara gireyimde oturmakla hemmemize bir yerekte Allah müyesser. Hemmenizi teni canınızı Allah sağ kılar, öz ictimaiyesinde saklar. Şu ferzetlerin, aktıkların, çolukların, rahatlarını, kemallarını görüp oturmakla Allah hemmemize müyesser kılsın. Hemmeyisinde şunu yakşı bir bola versin.